Olamu maniwa Bravin mwendwa wa kumangaliko nisia mwingia kati na nekie kana ekie mutiani wa KCP mwakani wangili ile na miongole na ile na kupata maxima na atuto na mwonza na kwa safi setina wa kumulikwa ni Mutongo TV ni wa vilingi wa mahovomi na ile mbetuku ni wasa kupata utethio na ato wa skulu ni wa imwana wa St. Augustine mwingi ni ndongo ya akakaunti ni ya Kitui Kitale Irene Kasalo mumaniwa usuni wa elesya kana ndoto yake ya kutuika injinia ivindani yukete ni kuyania kuwa itongia movea munene wa kiseseta Mutongo TV nundua kumalucha kiyo chake na akwata utethio wa metukilivo chumbani tunewe mwandikito wa mavo kumako ya kauntini ya Kitui Onesmus Talo. Bravin mwendwa kuma mwingi mumanyola weke mutianini wake wa klasi cha nyanya mwaka anwangili na miongwele na ili na ako safisi wa kulika klasi cha form 1 itina wa kiyo chake cha kuiti otebyo atebeswe na kulika klasi cha form 1 kumulikwa ni TV ya Mutongo indheni wa bilingi wa movo ndongo yaka kumava kauntini ya Kitui Dr. Irene Kasalo kusilovisi wake ni wa manzana na mumanywa amumbanya na kumurwa skuru na we mwana wa mwingi ola wiba musini wa mwingi mumanywa nwa wetakana ndoto yake ya kusoma na kuithia injinia yune kuyanea eitonga movea munene itina wa kulika ndheni wa skulu hukula kwa kisese cha Mutongo TV itina wa kumalu cha kiyo chake na kukwata usonge kwa metoki. Nimeripoti mwingi na nimefurahia sana kwa usaidizi wenyu Mutongo TV. Nawashukuru nyinyi wote pamoja na mheshimiwa Irene Kasalo penye uko. Mungu akubariki na kuongezeza kwa kusaidia watoto kama mimi. Nataka nikutia bidii nisome niwe engineer na kupromise Irene Kasalo nitatia bidii hadi nione ndoto yangu ya kuwa engineer imetimia. Rosfin mwanzi no wethito itethesya mumanyo pamona ciana ilengi na muno nthini wa maundu ni mamile tina kwithia nyinyo wa mumanyo uyu ethito ate ukwatikana itina wa kuthi kumanza kivalua pala wana nyotanu wake itina wa mumanyo ukutethekana muhothi wa kisomo kuma kula kwi ndongo yi akava kauntini ya Kitui. Kimwana kim Brian saingi na thi nyomba nene thia kitebo nikendio shungulika nundu wa ciana ilengi kutumiwa na ini betila senebu tuita belaki wo kukwetha sa makunia mama watermelon nona no seo ni manze londo utonyo teteka nundu ni mwana wendete kisomo nethe akanitangazithie kindu ki none kana peondo mwana utonyo teteka. Kitapita ni mwene kivila wa GAF kauntini ya Kitui imenda manywala mende na kukwata utethi wa kisomo kwisilovisi wa ndongo ya kava kauntini ya Kitui kwikia kithito tena wa masomo mo suo nitwathi skulu ile tutwaite ciana cia scholarship ila mheshimiwa onasio ni through mitandao Mutongo FM na Mutongo TV ciana ile sina ina bata ciekie standard 8 na wethi acio imo maina vina wa kumatwa skulu na mheshimiwa ilo nasio ni no ndu cio amukita muno ta Mutongo withi ta kwatite kisomo mbau no ne ndu cio amukita muno na atutuma tobisi atu no twendie kumanza ciana isu na nituna manzi ciana isu na twaciona na atu ya kana mujijia kana tobisi ni twele kwikia ciana isu shopping tusive bisi na tugushungulikia kilondu wonde tutitwa make sure kana nikalika skulu na kwa chani tutoyekana kama mwingi boys na twatia kalika skulu na kangi nitwakaete bakai chuso na niko soma kila ngwenda kumya uthithio ni kwa ciana isu kana kala kwa opportunity ko somethwa ni mheshimiwa Irene ona scholarship lengi nikethie kesi kana kaumeto bandu na nikakwenda kuthaiswe nikana keke undu musio na nikana kethekana kakwatwa meke bidii make kusoma masiisi thino lawe musitiwo ni wasi matwekanisi no suwi musi choni cha kuka skulu na kusoma ithi tumia witano no obisi wa mheshimiwa umia witano wasi ani ile sionzi na scholarship sisome si unity nundu wena kino makwatite mbau paika nona kamwe kake kalunga na ni wiba fees in time kavindani kuna ke mumanyonge kwa isi Thomas Motethia ni watethekana fees kuma kwi Mutongo wakava kauntini ya Kitui vala walika mthini wa skulu wa Kivulanyo wa Gayo la mwingi ayulu na upende na masomo make ma miaka ina. Mimi nilikuwa nimeelezea shida yangu kupitia mitandao nikiwaomba Wakenya wanisaidie na school fees. Namshukuru sana Dr. Irene Kasalo kwa kuwa aliona shida yangu na akanisaidia. Amenilipia school fees nisome miaka 4 nami nitatia bidii niwe daktari kama nilivyosema. Nyinyo wa masi natunga muvea muno kwa Irene Kasalo nundu wa kumsupport ya mwana uzi wakwa ndika nasome akwa ni mwe he gift azome nikana
anize ndoto yake. Tilivota Blingwa Mobwa Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.